Pozdrav ekipa, moje ime je Twisted i danas ćemo igrati Bendy and the Ink Machine. Što je to Bendy and the Ink Machine? To je jedna strašna igra u kojoj taj misteriozni Bendy ima neku svoju mašinu koja proizvodi tintu i on dovlači likove iz stripova i filmova u stvarnost. I onda do nas pokušavaju ubiti, ali neće nas ubiti, mi smo prejaki za njih. Ok, ovo je prvo poglavlje. Izašlo je prije nekoliko mjeseci i naš cilj je pronaći taj Ink Machine, stroj za tintu, da vidimo što tu ima. Također, pa ja sam već ovo igrao, samo da vas upozorim, pa ću vam pokazati par velikih tajni koje možemo naći u ovoj igri, da vidimo sad gdje smo. Znači, ok, idemo naći stroj za tintu, da vidimo što se sve tu dešava. Što ima tu gore, nema ništa. Ok, ovo će nam trebati, ja mislim. Zapamtimo gdje je ovo tu. Znači, cilj je naći stroj za tintu. Ovdje nekog ima. Halo? Halo? Ko ne otvara? Ali neko je definitivno ovdje unutra, to trebamo... Si ti rekao nešto? Nije. Evo stroj za tintu, napokon. Da vidimo što tu ima. Ok, kako ovo uključimo? Pa samo stisnemo gumb. Gdje je gumb? Pa nije ovdje zapravo, gumb je negdje daleko, morat ćemo ga pronaći. Bog Bendy, ovo mi je Bendy, naš najbolji prijatelj. Malo je strašan, ali jako je sretan, to je najbitnije. Ok, vidimo što tu ima dalje. Pazi da nas neko ne ubije, ovo mi je prepomalo. Ja se sakrio, dobro za... O ne! No da sam igrao već ovo, ali ova igra je malo strašna, tako da... Oh ne. Oh ne. Joy, što si napravio Šilji? Šiljo! Ne, zašto ti je bilo? Ubili su ga! Ubili su ga! Ovo je nevjerojatno. Ko se sad smije? Ja se ne smijem, ovo je strašno. Ovo je strašno. Ovaj poster je tajna. Kakva je tajna? Ha, to ću vam pokazati kasnije. Kad god vidite ovdje ovaj poster u Bendy igri, znaš da je tu neka tajna. To je moj mali savjet. Evo, tu se pali mašina, sad ćemo mi upaliti tu mašinu. Samo povučemo ovo, ali ne radi. Zašto ne radi? Pa zato, jer moramo naći 6 mysterious predmeta. Imamo mini Bendy-a, imamo pjesmicu, imamo tintu, naravno, imamo kotač. Kako se ovo zove? Ključ. Imamo ključ i imamo knjigu. Ok, ovo tu nam je ona ploča što sam rekao da je moramo naći. Ja mislim da je to ta ploča. Moramo prvo pronaći. Ja, igrao sam ovo već prije, ali svejedno. To je bilo prije par mjeseci. Znam da će iskakat stvari, ali ne mogu si pomoći. Ok, znači moramo ići okolo i tražiti ovakve stvari koji tu vise sa strane. To tu ima, nema ništa. Već vidim da će mi trebati 100 godina da pronađem sve. Ja sam jako loš u traženju ovih stvari. Evo ga, ovo mi treba, ok, to je jedan. Super. Neko diše, ne sviđa mi se kad neko diše. Ja bih rađeo da niko ne diše. To je puno lakše. Vidimo što ti imaš za reći. Wally Franks! Što ima Wally Franks? Jako si tih, Wally Franks. Jedva te čujem, Wally Franks. Samo ćemo te ignorirati, Wally Franks, jer mislim da nemaš ništa pametno za reći. Ovaj hodnik je jako strašan. Kad god vidiš ovakav hodnik u igri, znaš da će... Bože, ovo nisam znao da se može otvoriti. Sam to očekivao. Što se tu skriva? Neke glupe kamere. Mogu zatvoriti vrata? Ne mogu. Se nešto skriva iza vrata? Nemam pojma. Halo? Ima ikog ovdje? Nema. Ok, mogu ja upaliti ovo? Ne mogu upaliti ovo. Dobro, misteriozan gumb, zapamtimo gdje je to. Neki filmovi, to nam ništa ne treba sada. Samo dalje, idemo nazad, ok, nisam našao ništa pametno osim onog kotačića. Za sad. Nadam se da mi neće trebati 20 godina, jer ako ćemo ovdje mora biti 20 godina, umrit ćemo od gladi. Mislim da nema nikakve hrane, bože, glupi Bendy opet me plaši. Da nema nikakve ni hrane ni vode u blizini. Nije bi baš bilo lijepo živjeti ovdje zauvijek. Malo je tužno, malo je tmurno. Sve je nekako jednobojno.
sepija tonovima. I sve curi, to nikad nije dobro. Ako imate ovakvu cijev doma i to curi, to treba popraviti. Jer... jedan dan ću samo probuditi i plivat ćete u tinti. Što nije baš ugodno. Možda ako ste hobotnica, ali... Samo da nijedna hobotnica gleda ovaj video. Ako ima koja hobotnica koja gleda video, stavi like da znam da je to zapravo hobotnica. Slasna, okej, ipak ima hrane. Bio sam u krivu. Palet radio. Čekaj malo, ovo je malo bilo zatvoreno. Zar ne? Ovo vrata je bilo zatvoreno, o ne. Ko ih je otključao. Idemo dalje, eto, ovo tu smo vidjeli još prije. Ovo je sad nota, nice. Ova ništa ne radi, možemo ući ovdje? Neko je zaključao, zašto je neko zaključao? Blesavi ljudi. O, evo lutkica. Ok, znači još samo 3 stvari, već smo dobar dio posla lijepo napravili. Tu smo ušli, tu ćemo izaći. Ok, je li ovo bilo upaljeno malo prije? Mislim da ovo nije bilo upaljeno malo prije. Ko će ga znat? Ok. O, ima išta pametno ovdje? Nema ništa pametno, samo neki stikeri. To mi ne koristi uopće. Pok, o je to. Stari stol. Tajna vrata, bar imamo sjekiru. Kladim se da ćemo, ok, u drugom poglavlju, to jest na kraju ovog poglavlja dobijemo sjekiru. Kladim se da ćemo se moći vratiti ovdje u jednom trenutku i samo razbiti ova vrata i ići tamo gore. 100%, garantiram. Garantiram. Imamo 4 stvari, zar ne? Znači, što nam još fali? Našli smo notu, našli smo lutku. Ključ. Kotačić, što nam još fali? Fali nam... Iskreno ne sjećam se što nam fali. Ok, to je vjerojatno loše. Ajmo samo gledati, možda ima nešto što možemo pokupiti. Idemo polako naprema nazad. Staviti ovo što imamo, da to ne izgubimo u međuvremenu. Tamo ćemo probati pogledati sa strane, vidite li ima nešto što bi nam koristilo. A sad kad pogledamo što nam točno fali, će nam biti lakše. Ok, skoro smo tamo. Idemo se šprintat. Sprint. Šilja, imaš ti možda nešto za mene? O, evo knjiga. To, hvala Šiljo. Znao sam da si moj prijatelj. Žao mi što si morao umreti, ali... Što je tu je? Ok, da vidimo što nam fali. Znači, fali nam tinta. Pa mislim, tinta ima posvuda, ne vidim gdje je tu problem. Možemo uzeti ovu tintu? Mislim da ne. Ok, ajmo baciti oko po ovoj sobi. Mislim da ovdje nismo našli ništa. Možda je tinta skrivana negdje na podu ovdje. Mislim da nije. Ok, to je sve u redu. Idemo polako nazad. Baciti oko kod Šilje. Zapravo tu je bila knjiga, sumnjam da će biti 2 stvari u istoj prostoriji. Ali valja... O! Haha, toliko o tome. Htio sam reći, sumnjam da će biti 2 stvari u istoj prostoriji, ali vrijedi provjeriti. I na kraju su bile 2 stvari u istoj prostoriji. Ok, idemo sada stisnuti ovaj gumbić. Da vidimo da ga možemo... O ne, zapravo ne, moramo popraviti ono drugo, ok. To je bilo ono s ovim s projektorom. Bilo tu negdje u blizini. Bog bendi. Ne umiju biti. To je bilo ovdje, ja mislim, ovdje desno. I ovdje, ne, nije bilo to, bilo je ovdje. Onda ovdje lijevo, da, to je to. To se traži. Tako treba. Obo! Ne. Zločesti bendi. O bože, nemam tijelo. Malo tužna glazba. Ok, idemo stisnuti ovaj veliki gumb. O, sve teče. Sve teče, ima svjetla. Ovo je divno. Ovo je moj život, ok. Bog bendi. Sada, mislim da sada možemo ući u onu tajnu prostoriju koju sam bio spomenuo malo prije.
Naravno moramo upaliti mašinu. Ali mislim da prije toga možemo zapravo ući u tajnu prostoriju. Je bila ovdje negdje tu, ili je tu? Mislim da je bila tu. Nije tu, čekaj malo. Ne, to nije bilo ovdje. Ne, nije bilo ovo tu, bio je jedan drugi poster negdje, da. Je to bilo, mislim da je bila u Šiljinoj sobi možda. Mislim da čak da, ili možda, ne, bilo možda ovdje, ne, to je moj stol. Nije ovdje sigurno. Tajna vrata, di su sad bila ta blesava vrata? I ovdje, vidio sam taj poster negdje. Sad se ne mogu sjetiti gdje je bio. Možda ovdje? Je bilo ovdje iza? Mislim da je bilo ovdje. Je bilo ovdje? Ne, čekaj malo, nije bilo tu. Je li ovo bilo otvoreno malo prije? Mislim da je bilo u Šiljinoj sobi. Ima do Šiljine sobe. Ne znam, moram stisnuti ovaj gumb. Ali hoću prvo vidjeti što ima kod Šilje. Tu ta tajna. Da, to je bilo ovdje tu, ovaj zid. Sad ne, ovaj zid možemo proći kroz zid. Ok, ne još, čini se da moramo upaliti mašinu. Dobro, nije problem, samo ćemo stisnuti gumb, to je čas pol. Moramo ovdje ići zapravo. Da, ok, stisnut ćemo ovo tu. To. Gdje nam je sve malo mračno. Bok Šiljo. O! Curiš. To! Tajna soba! Uspjeli smo! Nevidljivi zid nam nije prepreka. Ok, bližimo se kraju. Sad. Di je mašina? Čekaj malo. Obo! No, kaj? Što? Jeste vidjeli? Gdje se skočilo tu? O bože. Ok, bježi. Mislim da je to novo. Mislim da to nije bilo prije. Ok, di sam? Ne. Bježi. Ok, idemo van, znaš kaj, idemo van. Bježi van, ne! Ne, zašto neko ima rupu ovo? Ko ima veliku rupu u zgradi? Zašto imate ovakvu rupu u zgradi? Ko je stavio tu rupu tu? Joj! Ok, u redu. Idemo dalje. To možemo. To je ovo. Ne možemo to vrtiti nažalost. To je u redu. Ovo je novo, mislim da je ovo novo. Ovo nije bilo ovako. Promijenili malo. Čekaj malo, di smo sad? Možemo ga otvoriti vrata? Možemo, ok, super. I sjekirica to! Ok. To! Da možemo razbiti nešto. To, možemo razbiti sve. Ima tu možda neka tajna. Pošto ovo je sve novo, kladim se da mora biti nekakva tajna negdje. Morali su staviti tajnu koju možeš otkriti kad nađeš sjekiru. Ako se možemo vratiti tamo gdje smo bili malo prije, znamo da imamo ona vrata koja možemo srušiti. Da se tamo nešto skriva. Ovdje možda ima nešto. Ili možda nema ništa. To je isto mogućnost. Ovdje nema apsolutno ni... O! Da možemo ovo srušiti? Ne, to je čarobna polica. Ovo je sve zatrpano, ok. Idemo dole. Idemo srušiti vrata, idemo biti pravi čovjek koji zna kojim putem treba ići. Idemo sve prepoloviti sjekirom. Nema problema. Ćemo mi to sve riješiti. Ajde vrata. Žao mi je. Lažna vrata. Pa će se raspast. To. Udari jače. To. Sve mora ići. Sve daske moraju pasti. Sve daske. Svaka daska mora pasti. Nikakav problem za mene. Imam jaku sjekiru. Zašto ne mogu ući?
Ok, sad mogu ući. Ok, pentagram je obično loš znak. Ali sve se trese. Mam probati raditi ovo. Što? 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 Ovo je novo, jeste vidjeli to? Što je to bilo? Ne želim znati. Ok, to je bilo prvo poglavlje Bendija. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, bio bi jako zahvalan da mi stavite like, da se pretplatite na kanal, stavite mi komentare s tem ako želite vidjeti još Bendija, jer ova igra je sjajna. Ali da, završit ću ovdje ovaj video. Puno hvala na gledanju. Moje ime je bilo Twisted. Vidimo se idući put.